Imes Paudomiyang tabiri basingbu ahan maktada binitana taram noksa boloyana kurumzari. Hauzik Paudamasigi maroyo pau thamzari. International Maitai Pangal Convention Chief Minister N. Birena Athabi Mithung Oidina Pangthokre. Umang Lai Laibung Singda U Thabai Khongjang Hodokre. Loyana CAA gi mayokta Delhi gi mafam mangada protest meeting chathakre. Hauzik mapungoy pau lobirasi. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯒ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯙꯔꯃ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯑꯥꯔꯊ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯁꯤꯇꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯗ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯙꯔꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯥꯖꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯁꯤꯑꯦꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡ ꯈꯟꯅ ꯇꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛ ꯂꯧꯀꯣꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯕꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯕꯗꯨ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯍꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯍꯤ 8 ꯈꯨꯟꯇꯥꯛꯄ ꯑꯦꯡꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯃꯨꯛꯀꯣꯛꯀ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯁ ꯑꯩ ꯁꯦꯚꯔꯦꯜ ꯔꯥꯎꯟ ꯐꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯨ ꯀꯥꯝꯃꯝꯃꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯏꯅꯣꯁꯦꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯆꯝꯗ ꯍꯨ ꯀꯥꯝꯃꯒ ꯊꯝꯃꯝꯃꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯀꯥꯝꯃꯝꯃꯤꯕ ꯍꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯡꯊꯣꯛꯑꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯁꯦ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯁꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯠꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯁꯣꯕꯦꯅꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯣꯡꯈꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯀꯦ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ, ꯑꯦꯝꯑꯦꯜꯑꯦꯁꯤꯡ ꯑꯣ ꯂꯨꯈꯣꯏ, ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯐꯖꯨꯔ ꯔꯍꯤꯝ, ꯑꯦꯜ ꯁꯨꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ, ꯑꯁꯥꯕꯨꯗꯤꯟ, उपजिला परिषद कमलगंज बांग्लादेश की श्रीमती बिल्किस बेगम, अमोकोक की प्रेसिडेंट एस.एम. जलान अमसुंग बांग्लादेश त्रिपुरा सामदगी डेलीगेट कयासु सरुक याखी। ngasi थौरम अदु ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस कोऑर्डिनेटिंग कमिटी न सिनखिबनी। स्कूल फगहनसी मिशन की मखादा कक्सिंग केंद्र की मॉडल स्कूल अमा ओइना सेमगतलिबा कक्सिंग मखा हाई स्कूल कक्सिंग असी तसेंगबा मॉडल स्कूल ओहनगनी हाइना कक्सिंग केंद्र की एमएलए येंखोम सुरचंद्रना पाउमी खरगा उनाबा अमदा फंगदोखरे। एमएलए ना मखाताना फंगदोखिबदा ह्यूमन रिसोर्स असी फगहनद्रबदी खुनाय असी चखतपा ngamloi haiba wakhalon asida मणिपुर गवर्नमेंट स्कूल फगहनसी मिशन हौदोक्तुना मणिपुर की असेंबली कंस्टिट्युएंसी खुदिंगदा मॉडल स्कूल अममम थमनबा सेमगत सागतपगी थबक पाइखतली। मिशन असिगी मखादा कक्सिंग मखा हाई स्कूल असिसु मॉडल स्कूल अमा ओइना सेमगत सागतली। कक्सिंग की अरिबा स्कूल सिगी मनुंगदा अमा ओइरिबा कक्सिंग मखा हाई स्कूल असि अमु हिंगाहनदबा यादे हाइबगी वखलगा लोयना स्कूल असिगी लम मरांग काइना लैबा मरमना कक्सिंग मखा हाई स्कूल असि कक्सिंग केंद्र की मॉडल स्कूल ओइना सेमगतपनी। हाना कक्सिंग मखा हाई स्कूल दा मियामना थाजबा मांगलंबा दु तोकपिरो। स्कूल असिदा सेमगत सागलिबसिंग लाक्तुना येंगलबगा लोयना ममा मपासिंगना मखोइगी मचासिंगबु स्कूल असिदा मिंग चंदुना तमहनबिरो। नर्सरी दगी क्लास 10 फाउबा लेगदबा स्कूल असिदा अहानबा चहीगी ओइना महेरोइ चहुम लौगनी। हाना लाकपा मियोइदा हेना खुदोंग चाबा पीगनी हाइखी। हानागी मखा हाई स्कूल ने खनबिरुनो अनौबा मॉडल स्कूल अमनी हुजिक डेवलप तौदुसी मासिदा लैबा छात्र कुनमुक छात्र कुनमुक से अखोइगी ओजासिंग अमसुंग मैनेजमेंट कमिटी ना केयर लौरगा प्राइवेट स्कूल दगी हेन पोबा छात्र अखोइ पुथोकनी अना मयाम पुनमोना अदि याम तुन मिंग सनब तौबि होदना अपील तौजरी।
स्कूल असिदा ngasi pangthokiba mifam aduda school management committee gi miyoi sing haibadi Kaksin municipal council chairperson Naurem Sanjit Kumar vice chairperson Khetrimiam Jaljit saruk yaki hairi Manipur gi chief minister gi Green Manipur mission gi brand ambassador Valentina Elangbam gi initiative makhada junior social scientist hub Kaksin Alliance for Development Alternatives Manipur Adam Kaksing amasung Ais Kainahal Memorial English School Langmaidongna sponsor tauba Manipur gi umanglai laibung singda u thabai khongja amangasi Langmaidong da leiba Ibudau pakhang bagi laikonda hodokre Valentina Elangbamna sana khongnang pambi ama thaduna hodokhiba thoramaduda pranayam mapung phanaba thorang haina mingthonba environment protection da yumpham oiba Manipuri poster kavita ama Ais Kainahal Memorial English School Langmaidong principal Dr. Ais Jitena Pongki. Loyana Aiba Biramangolna synthesis of Pakhangba and law of conservation of energy haiba hiramda wangangki. Dian College of Commerce Alumni Association Amadi Kwatha Village Authority Kwatha Gya Kusam Naduna PSSC Ground Kwathada Mega Health Camp Ama Pangthokre Medical Camp Aduda Siza Hospital and Research Institute Sandel District Hospital Senapati Amadi Niruja Clinic Malongi Specialist Dr. Singna Dental ENT Gynecologist Amadi Ophthalmologist Ki Lamda Yumlonaba Myanmargi Burmese Tarukaloyana Myoisa Marpuda Lemna Layenki Kema Sibu Mai Paknaba Honabada Mateng Panglakiba Dr. Singh Staff Singh Hidat Langthak Pibi Rakiba Singh Selgi Mateng Pangbi Rakiba Singh PSSC Kwathagi Staff Nurse 12 Assam Rifles C Company Commander JCO NCO Amadi Personnel Singh Budian College of Commerce Alumni Association Maikai Dagi Thagat Pasu Phongdoki Lamda Masagi Kanal Jadraba Singh Tola Taraba Singh Amadi Sotharaba Singh Gidamakta Taubangamba Thabak Thoram Singh Taugani Haina UDC Wobagai Kendra Convener Riyazuddin Aribamna Phongdokre Wapamasi United Youth Development Committee Wobagai Assembly Constituency UYDC WAC na Sinduna Miyamda Ahum Subat Tangka ki Tengbang Potlam Yenthokpa Amadi Nongmagi oiba volleyball exhibition ama ngasi Central Village Playground da Pangthokpa Tharamda Nungi Warol Pibada Riyazuddin Aribamna Phongdokhibani Muhammad Riyazuddin Aribamna hai UDCSC Wobagai Kendra da leiriba Sakhatpa Pamba Wakhal Manaba Tola Taraba Awana Taraba Singda Tengbang Piningba Kangbuna Punsilaga Sembani Committee asigi amatangai raba pandamdi Wobagai Kendra khaktana tana Manipurda ahongba ama purakpani maram asina miyamnasu committee asida sahajok pinabiyo haiki Thauramaduda Wobagai Kendra gi manung chanba usiwadagi kairak phawbada leiba ahal loiraba miyoi samri yankhai ningtham thagi khudol oina blanket amamam piki ngasigi Thauramadula silakpada team marina saruk yaba volleyball exhibition amasu pangthokki Hairok Block Congress Committee na silaga Youth for Change haiba hiramasida ngasi kananena bama Hairok Part 2 Laimayung Community Hall da pangthokre Tharamaduda Hairok Block Congress Committee gi President Thoksom Ranjan ISBCC gi Working President Elangbam Rasmohan ISBYCC gi President Ningthaujam Dilip Hairok Nagar Panchayat Ward number 7 gi Councillor KS Jaimati Ward number 9 gi Councillor E Premjit Wangkhem Jilla Parishad ki nominee KS Sobha Hairok Part 2 gi GP ki Pradhan nominee TS Premjit na President members sing oina saruk yaki Kananena baduda MU ki Associate Professor Singlan Maisna amasung Impact TV ki Editor Ras Nongthombam na akhangai sing oina wangangki Thoksom Ranjan na kunai ama sakhatpa purakpada naha sing loriba thaudang kaya adu ningsingki Aikhoi isa su ahongbada yausindrabadi karigumba mata ahongba purakpa ngamloi haina su mot phongdoknaki Thasigi Hokiba Tangkunda District Forest Officer DFO Thawal Debla Laifrakpomgi Miyang Makhada Range Forest Office Kaksing Amadi Unique Wildlife Conservation Committee Manipurna Khoidum Patta Akhanana Sathakiba Drive ta Usek Kunana Phakiba Usek Lang Thakpa Miyoi Ani Ngarang Jail da Thajinkhre Makhoi Anidagi Kalhoba Usek Ngasi Tekta Kaidan Saphagada Mafam Yengdan Thadokre Wildlife Conservation Act ki matungina Usek Kakunana Faraba Jail Thajinkraba Usek Lang Thalakpa Miyoi Ani adudi Salam Jayanta Apokpa Salam Manihar Amadi Leimapokpam Mangal Apokpa Leimapokpam Denani Makhoi Animak Sekmaijin Kunaudagini Hairi Makhoi Aindagi Kalhoba Usek Ngasi Aro Kaksing Ningombam Iboyaina Lusingba Thawbalgi Honorary Wildlife Warden W
Ramchandra amadi BO Yairpo M Biren Yauba Khanaba Team amana Paumi Yauna Satuna Teta Kaidana Tadokiba Duga Marilena Aro Iboyaina Pondokpada Ngasi Tadoliba Usek Makalasi Taptet Dak Haina Kangnaba Usek Makaladudi Usek Asi Sahi Adiro Manipurda Lakpa Urudrabani Handakta Nauna Muk Lakpa Usek Ni Usek Makalasi Wildlife Sedul Porda Sanba Atangba Makalgi Usek Amani Asigumba Atangba Usek Singasibu Kanduna Ngak Senduna Tamba Haibasi Forest Department Kaltana Tanamiyangi Suasoba Todang Lay Maramasna Lamlaki South Sek Sing Amadi Migratory Bird Singasi Pabiganu Kanagumana Paramba Tenarabadi Wildlife Conservation Eki Matung Ina Makal Maka Kayagi Zairak Pangani Haiki Adu ngasi ekoina usigisu tek takaidana thambiraga magi habitation chanaba jagada haduksare aduna kana gumana lamlaki saw sek sing sumai tor migratory bird sing phabase yadi aduga makoina jail da lebi tarib dasaduma soina taro hainingai leite haina aina miamda parja singda apel tokjari Kaksing Educational Trust Cat Kaksingi Cat Test 2020 ngasi ZRD Pasikas Academy da ayuk pung mapan tabadagi hauraga pangthokre test aduda apunba mahiroi candidate sang kulumdoina saruk yaki loena Cat Interview 2020 da saruk yagadaba singi ming lauthokre test adudagi overall category da apunba mahiroi tara mari amadi government school category da mahiroi nipan khangatki Lakadariba bye bye amadi New Year gi mangoina miyoi lising kayagi ising sina pamoiriba kaksing phauduna seliba sengmai turelbu lunana thamsi miyamna saksa haijana balak laga turela sigi khongnungda amot akai mapung oina plastic ki potlamsing saithok piganu haina ngasi turela sigi miyam punba yaba maphamsingda joint non government voluntary organization jangbo amadi all Kaksing Students Union Aksu Kaksing gi thomi singna Kaksing Municipal Council Kusam Naduna Koina Satuna Poster Campaign Sathakre Kaksing Ithai Maru Damdagi Hauduna Sathakiba ngasigi Poster Campaign aduda tongan ba mafam kayada saksana duna leiramba mahiroi sing amadi lanai miyoi singbu wakhal taminabaga loyana mafam aduda sairamba plastic amadi atai amot akai sing miyam puna sengdok minaki ngasigi Poster Campaign aduga marilena jangbogi advisor P Somendro na phongdokpada Kaksing Sengmai Turelasi Kaksing Khaktanatana Kairak Obagai gi miyamna mapal tangduna lifeline ama oiribani Turelasi bu lunana thamsi haibagi dama ngasi campaign asi pangthokpani masida miyamna su mateng pangbiduna Kaksing manung khaktamak lunana thambagi mahutta aikhogi lifeline oiriba Turelasi bu su lunana thamnaba honaminasi haina appeal tawrakli New Year bye bye punamaki punpham hayang turen khonung sida besin sida noina buk lakadawani aikoi nungai si aduga punmina si tawbudati turen khonung da torban sai sing chanaba mayam punbagi party gi lakwa matamda isai sagi dustbin ga loinana saba thapol lorba matungda saikhaira masingdo amuk punna khomjalaga amuk hanagi phibam da luna thamoksi mahoksa gi phibam se mangandana turen se thamsi haibase Wangoi Municipal Council Housing for All Scheme Kangkhong Saire beneficiary kyagi paisa maram sadana phajilaga thambire haina Housing for All Wangoi Municipal Council beneficiary L Yumsang Leimana phongdorakli ngasi press club ta pangthopa pawgimi pha amada L Yumsang na hai saliba thasigi hokiba June gi tang 13 amadi July 3 da Wangoi Municipal Council beneficiary punna sani subna nipan thagatpagi manungda beneficiary cham humputare asi Town Planning Department na ayaba piduna beneficiary masa gi account da sel sanghanaba khangan khrabasu ngasi phawba beneficiary kya da sel phangandana ulai palai tawduna che pasanamadi executive officer na maram sada mongda karem kathaina duna ngha ki oiba satnaba yadaba pakhum kaya piduna beneficiary singda awaba kaya mayokna hale hiramasi gi matangda hanagi se pasana beneficiary singi scheme asigi makhada phangpham thokpa sampham sing phanganaba Secretariat ki Concern Authority Minister amadi CM Phawbagi thak yauna hotnaki adubu rajniti gi akhuba miyeng amadi angama thogi khut changbana hotnaba pumba aremba tare asigumba mawong maril tadaba thawong kaya Wangoi Municipal Council gi manung da chathariba asi atho matamda miyeng sangbiduna yengsinbinaba marilenaba official amadi pali balenga ki lusingba N Birengi puning singsili amadi beneficiary gi awaba si ko anbinaba appeal tawrakli पैसा जे थुब मतन दा कापिरो अखोय जे मिगी पैसा अखोय लेदबनिना मिंगोन दे अखोय जे पाखन खलगा हाना लेजरम बयुम दो
ꯁꯤꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯥꯞꯄꯅꯦꯅ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯀꯥꯞꯄꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯣꯏ ꯀꯥꯕꯤ ꯄꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯁꯥꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯈꯟ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝꯁꯤꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯅꯕꯨ ꯁꯥꯒꯠꯅꯗꯅ ꯃꯊꯛꯀ ꯀꯨꯞ ꯇꯧꯕꯕꯨ ꯌꯥꯎꯅꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯐꯥꯁ ꯕꯦꯜꯐꯥꯎ ꯀꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯇꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯊꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯛꯈꯤꯕ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯔ ꯌꯦꯡꯈꯣꯝ ꯖयꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ LP ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯄꯔꯦꯡꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕꯅ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯥꯡ 12 ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯅꯠ 2 ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯑꯇꯃꯥꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯁꯣꯔꯤ ꯈꯨꯌꯥꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯨꯅꯕ ꯊꯧꯅꯤꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯛꯂꯤ सिटीजनशिप लॉगी मायोक्ता दिल्ली अमसुंग बेंगलुरुदा प्रोटेस्ट चथखरे दिल्लीदा मफम 5दा प्रोटेस्ट मीटिंग चथखी दिल्ली की प्रोटेस्ट तौफम जंतर मंतर प्रोटेस्ट मीटिंग अनि कनॉट प्लेस की सेंट्रल पार्क दा अमा लोयना जामिया मिलिया इस्लामिया दसु प्रोटेस्ट मीटिंग पांगथोकी हौकिबा नुमाइजिंगदा मफम अदुदा पांगथोकपा रैली अदुदा हिंसा थोखिबनी सगोल से नुमिता ख्वाइदगी चाउबा प्रोटेस्ट रैली सिंग पांगथोकी लेबाक असिगी सिटी 13 CAA की मायोक्ता प्रोटेस्ट रैली चतकी बेंगलुरुदा पांगथोकपा प्रोटेस्ट रैलीदा पुलिस का प्रोटेस्टर्स सिंगगी मरकता खुथोकनकी मियोय अनि सिखी बेंगलुरु पुलिसना प्रोटेस्टर्स सिंग फाजिनना थमकी मखोय अदुगी मनुंगदा हिस्टोरियन रामचंद्र गुहासु यावकी हाइरी लेबाक असिदा मुस्लिम सिंग फाजिनना थमदे हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हाइकिबगा लोयना कांग्रेस बु ओइदबु वफम क्या संदोई हाइना सु मराल सिखी PM मोदी ना मथंग सहीदा पांगथोकदबा दिल्ली असेंबली मिखल कैंपेन होदोलदुना रामलीला मैदान पांगथोकपा रैली अमदा वांगांबदा हाइकी कांग्रेस अमसुंग मसिगा समिनारिबा अमदी अर्बन नक्सल सिंगना CAA अमसुंग नेशनल रजिस्टर की सिटीजन्स की मतंगदा तोंगा क्या संदोकली तोंगा संदोलिबसिंगदा थाजदनबा सिटीजनशिप एक्ट अस यावरिबसिंग ममुत्ताना पाबियो हाइकी एमेंडेड लोना कनागिसु सिटीजनशिप मुनबा तौदे सही लिसांग सिटना इंडिया दा लेरक्लबा मियोय सिंगदा एक्ट असि कानबा फंगदबनी नौना संगलापा कनादसु एक्ट असिना कानबा पिरोय हाइकी BJP गवर्नमेंट लेबाक सिंग चथरिबा प्रोटेस्टर सिंगबु नमफु हाफुदा नमथनबा फोर्सिनरी हाइना कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ना सेंटर बु सिधखिबगी पखुम ओइना PM मोदी ना हाइकिबदा हानगी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ना बांग्लादेश तगी धर्म की अवाब नंगलबा सिंगदा सिटीजनशिप पिगनी हाइबा वफम पार्लियामेंट ता फोंदोकपा लेख्रे हाइकी हौजे अरोइबदा मरोय पाव अमुकाना थमजरी इंटरनेशनल मैतै पांगल कन्वेंशन चीफ मिनिस्टर N Biren अथब मिथुंग ओइदना पांगथोखरे उमंग लाइबुंग सिंगदा उ थाबै खोंजंग हौदोखरे लोयना CAA की मायोक्ता दिल्ली की मफम 5दा प्रोटेस्ट मीटिंग चथखरे ngasi gidi paudam pijaba matang asolution jare mieng tabiri